Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ubus subjektin begitu ubus sampai alhamdulillah mian balik nisab mian subjek kami di internet ya sab balik TV. So ini bagus bisa itu. So alhamdulillah kita ekka namas ekka kami ekka kita ambat me internet itu di kita atu sekarang itu. Betul gitu deh. Jadi ini penuhin. So saya bisa bien. So insyaallah kalau masuk balik masalah no mati. Ente hingga magat kelele masuk bisa bien. Itu bese. Kan bisa ini bang spesial dalam keseluruhan aku sedikit di sini. Bagi saat yang kita berserah TV sempat tenuin, nian sel dia mencari tiga paten dalam perkara itu. Bagi pengesep pengandakan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dembuah kehalan. Bang arara bimalik ini sumber serat oleh makhluk itu serat oleh. Pasal ini, pasal pengaji, pasal nuntut ilmu, pasal sembahyang, pasal baca Quran, pasal begini. Ini kami ambil. Dok ini arah di maaf sebisa juga tole. Pembi komo, ini kami ambil. Ini maaf administrat begitu le, ini pasal kehalan tebi kamate manusia. Pereng kita bi, mang melihat lumengan pereng kita bi atau amian pikir terleko kita bi kalang terbeli. Sekian, kainin manusia asal gated te esep do mati ye, mengisah apa? Asal domen kekurangan cuma asal kekahan ban manusia gate esep nak kemetin, gate esep nak kemetin, nangkan sebagai pekatek pesebe. Pikir-pikir tapi kau tu lagi tapi, pikir-pikir tapi sen, pikir-pikir tapi kau tu ni bang mata kita dalam kubur ni, seina kehalanin, suat pikir-pikir tapi, bisa ini kita biarin data alu sama, so ekan ban manusia, kisah manusia nekura, kita sebab mati, kerue manusia haplesan enggak sakit sebab mati, ketelu manusia daya hangkara pulang kasih kita sebab mati, sini mereka semetin amat ini bang manusia alu. Etin magbulang kita ni pedian ko yung sa ospital sa pina song mati buat ini. So bang mua sampat manusia enggak tahu yung hajahap nagsesehin. Yung hajahap inabinin pagmainin pin sa bisaya kanis samya. Yung pagbagay-bagay no pagpasal-pasal yung paglumay pagtinda-tindahin pag-opisinahin pagkemon sa amin kita sabihan. Sumagwa bang kalu sa ospital atau bang kalu sa luma ngekek sa magtagig pedian ko pero ano pinaumatin o song mati nagpati ini. So bang puasa ban men kan bekesab do mati manusia. Sabi ini pegi pulang pegbisara perkara ini. Ko pegbisara. Wege pegbisara wege pegbisara pegi tinala pegi pinalo salo binisara ko kita mati. Pasak suknan kita yung kai. Duman pegsukna ini ke pemutinan sa masalah. Duman pegsukna. Ini bisara Allah Subhanahu Wa Taala. Bang mene Allah Subhanahu Wa Taala. Bang mena Allah Subhanahu Wa Taala pasal kemate niya pene nege pendapat manusia ini niya dan buat manusia yakin nge PPT ini kisah ini te pene ini sapap di manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nge PPT ini no soe itu kita tu tandai kebulan sampean enggak diben ko nge kita so Nabi Muhammad Nabi video sampean itu tak sarta demikian dalam Quran te besar awalnya. Duman penne metain penne sih, semua tahu dah lo penne Muhammad. Innaka mayitun wa innahum mayitun pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh kita bi. So penne, oke Muhammad kau sebenar-benar asal mati kau te penne Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kau. Dok, puasa penne bangkau, nama imat pun, pun demikian mati. So iya tandaan kita bisa gay mati. Kita bisa gengnya sebkemetain bisa do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam megkesuaduk Allah Subhanahu Wa Taala iya bang besar dan buat sampean. Pinapate Allah Subhanahu Wa Taala. Pinapate Allah Subhanahu Wa Taala. Nasi ke bong tinan ite bisara ko te belik ko bisara ko salamat.
Kaysa me ne kura gente sed mati wa jap ne kura ukrana me lang ko boson me dayahan me ha bentuk dan me asame ang gana ne sa gente sed imite bu paglasano bisa nusaing gedean happen hajat pinain ini be pinain you heart attack mati bisa nusibelengalan sa amin ko na kada sige na mati itan tanen kemetina sa pinitekka wallahu subhanahu wa ta'ala sa nasigite bi hanggan pintin sa subira pagpesabin mian pegge kau ni ada buah na you have lu bungkus-bungkus dalam rumah pengulit-ngulit sampean ene mian kenakanin pengulit-ngulit andahin Allahin pemain tibing sampean babak pegge ini kada ko lang kasip sampean sebagai SFTBU kita penempaman atau yang agad-agad atau tinuju-tuju kemete tim sampean kul infaratum bin Allah subhanahu wa ta'ala كل ينفاكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل. Kapin na gaya magupat sika. Bisan pasaing ya pagbakuit bitungan na ka makuitan kemetain asal gaya kabakuitan. Gaya kabakuitan sumegwa pe gaya kabakuitan sumay dugpa kundi. Dugpa kun sa amihan. Walau kuntum fi burujin musyayyada. Bisan pagam dalam sementuin hatu dalam basi dalam kiw ina sa amihan asal masih kiw in kemetain. Pini hawa ina tekesu akawe. Yan ay kimirin sa amin. So, ito muli oras ini, masiro, ben, sumpatan TV. Tapi TV si manusia. Nabi TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Mati ite. Tika di magtanda. Uwas na mikian, puwas ang ban manusia. Ine bakas tekelebin po si Jibril. Duk si Israfil, duk si Israel, mga doon nyawain. Duk si Mikael ini pinapatay si surul Allah subhanahu wa ta'ala tawaga malik. Pinapatay si. Wasa pinapatay. Buruman manusia. Buruman manusia malaikat siya. Wasa pinapatay. Tanda din Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa-buwa manggamit. Limanil mulkul yawm. Pinallahu subhanahu wa ta'ala sallahu gama. Lillahi al-wahidul kahar. Ito yung kanya sabi. Kuinge bustan kemete, kuinge kemete Sibrilin, kuinge kemete Israfilin, kuinge kemete Mikailin, kuinge kemete ene magpepete sa amin. Masin pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. So dambu insyaallah, dambu li oras bangit kasi kasi masih niya oras ne. Mati si kemon manusia, mati si kemon makhluk ini. Mati. Amban malaikat duk manusia duk dunya kemon sedia amban makhluk etinan pinangga bakas Gaya manjari ini tatap dan buah-buah matatapin Allah subhanahu wa ta'ala masih ilubu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin pinaniya balik ko ina sa amin ko tagnanin. Mungkin pinaniya balik ko ina sa amin ko tagnanin. Miyan bang ubus na itinin bagas pinalabi wene ini inenan kemetein mula-mula teet si bangsa manusia atau si ini min manusia sa amin. Ganyan. Nanggan pereheng kitiri. So kitiri pereheng mikil. Mikir pagi asal gak dapat gay ke bakuitan TV, gay ke lian TV, mian asal mati kitiri. Sali do manusia in dayahan dok mian miskin. Sali do manusia in nekura dok bata. Sali do manusia in abai dok makana. Sali do manusia lela dok dende asal masih inapas nen kamati itinen mian tujuh aset awe masih ka inapas-apas nen kamati atau mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ganya lebean sedih banggay mian inin etina man kamati. Pegge mati may kemudian sa agama Islam. Pegge mati lebeanin kamati mian kuinge kahalan manusiain ini mian bang mati. Atwanen ina binoonen atawa kuing gaya mang kiligtas yene pag-angkan niya pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala yene si kahalan ene niyan pos kimitain nila bang kimitain asal matay kita sumaguha yene parkalain pag ubos kita matay bang kuing pag ubos kita matay sa galepas domen ko me yene me masab ato me yene me akabasinduyan niya ne tahati we TV me inegas baranan sa amin o me Hindu sume kitiwan me luyan pagi bahasa gahan ne bahasa miya natawanen ubos pinain
bang na mati lu dem bulak menjadi bulak na manusia men ga peta-peta na dia gelepas sigite bi mahla dinan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala pinabuhay ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusiain bang mati dumen magkangga dumen magkangga sumegua mian masinia sumegua ene kemetele asa palabe hajja pinalabe kita amban kamate sabab pagilirinte pagnia dua lahat ini nang Allah Subhanahu wa taala sikite yene dunya itu endok al akhirat nus elet nem kamate elet ni samia geman cari tahala manusia in amban dunya tujel akhirat banggel lumabe amban kamate nus mian paghangkan mate naman kindi mian ide makasari tujuh akhirat tujel kiamat sumegua pinagsape daw delu Allah Subhanahu wa taala barangan duk nyaman bakasinang Allah Subhanahu wa taala in sumegua gay lepas manusia gele pas baranle gele pas nyawale masih enen na Allah Subhanahu wa taala pumus makin hinang balik bang umabot na lai bang sila akhirat yene makin depenya ni sa balik na ni sa amya yero bentuk tene ko itu din do mian taw sila kiamat gani ay tinan ine gani ay kulang ne sumegua asal masih kita perlabe Allah Subhanahu wa taala magkamate dembo oras magsikena mate manusia in kewon Tinilaw Allah Subhanahu wa taala yene manusia yene makhluk begitu nyawain uus na manusia mate kemon uus na dunyahin larat uus na langitin bulakin larak sa amyan mian sila sa amite bi makhlukin ampat kayo makhluk yene mian ini hinarap Allah Subhanahu wa taala ampat kayo sa asil ini ampat malaikat niya sila sabi na may bikuyon kan magsika umos makhlukinin ay manusay ampat kayo sa amin bidirahin umos tinilaw Allah Subhanahu wa taala malaikat niya magidon nyawali sila sabi na may bin ko ito mamaka niya ampat niya sa ini pen na ipun no sa miskin na ipun no ba sa ene si ampat kayo niya si Jibril duk si Mikael duk si Israel duk si Israfil samya nus nagseke inanuhan nagseke dinaat wallahu subhanahu wa taala po sa pantinilaw sa amin bang sila sa so kinatawan Allah subhanahu wa taala si Allah subhanahu wa taala sa masi palay penyawan ine si Jibril sa duk basa miyan yang 4 kilo mo kinimiyan pinne ko itu si Jibril sa metebin kaam suwe ko ito dehel lupin amban yene kampo niyan geman jari kame tinen mian tebi tu sumegua tebi amban kamate gana elum sumegua pike upin ne pipu si Jibril eddoon ina nyawan atau petiuni petekka dakan malaikat dakan Allah Subhanahu wa taala pisi malaikat niyan pipu si Jibril Kekesuane samian ide penne akan begitu saya kuhin Jibril pine dinak ku penne pitue ene Allah Subhanahu wa taala samian mian ku itu ga ne ubus ne penne lumabe amban aku in kemon nyawa manusia bete ku samian ine dakan Tuhanin ku itu penne dinak pine do etine edo nyawane atau pine petenen ka onisa Pegsamian takale we si Jibril bisara ng buwa malaikat men pinne kau ne pinne kutuin kolap si Jibril hebba hawa ketelew na si ine etine ine si kemetin atau si nepele si kemetin samian kolap suwe ng buwa ni auroras masilu etine ini bisa tulti bisa kemo bang kuing bisa arang sa kolap si Jibril etine tinalew etine ine si kahalan kemetele pegin kemetin kuna bisa daran etin binisara dumen parkala diki dumen bisa diki supaya haji tamanan haji duk buhat tamanan buhat samen binisara yene bang parkala penem pasal kamati nangkan bisa raja si del dumen amban del menule geisab kite
manusiain puak-puak ni ada puak amban manusia etinan lampung si iye ne membete kesini membete manusia sana menjadi kuda besar Allah Subhanahu wa taala bekas besar dewi di sini maka pati dan puak para manusia si kana duse balingkan bang na duse iga ibn Salamat sini aduse ini pagkaannama katalan nasa jami'a iya wajrusen na pihak mi dan buah-buah ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui ipun sini manusia maka papati si barang manusia kana dusen kana sabab ne dusen tuju Allah Subhanahu wa taala ko dusen TPPT ne kemon taus ne kemon manusia maka sidang Allah Subhanahu wa taala itu awah jene perkala kemitin samia belingkat bang duse kana misra samen lai ya tinan ni alai hukuman saya wegan dia nangkan dia mencari dembu aman manusia puak-puak siye dan PTN dan dembu sampai sedikit-sedikit suwe nak itu manusia ini sa seitanin na suwe akan nakitebi tinan peset na bangpain si waktu petek ke seitanin peset asal perkala ini memebetein duk perkala kemetin asal unit gitu besar ini mian duban lampung hunit tamanan hunit bohat tamanan bohat dusenen duk hunit tamanan hunit bang ini petek ke perkala kemati si manusia bang ini petek ke perkala kemati si manusia ya innaka mayyitun bil Allah Subhanahu wa taala wa innahum enggak dapat lagi mudesa masalah kau pin Muhammad mati kau mati kau duk asal ye neme sediam ban kau umat nun duk ipun ku bil Allah Subhanahu wa taala sembian kau sediam ban kau lay asal mati dusa etinen mian yene siele mati asal penlabe aman kemati wallahu Subhanahu wa taala demikian Nabi Muhammad SAW aksiru dzikra hadhimul ladzat wa mufarriqul jamaat pekau mepinne sebin atau pe mian akakabin yene si pasal kamate sebesabon biasa in kemetain peteka duk yenen pinne me megsepe kamin duk anak andawin megsepe kamin duk was mawaris bin megsepe kamin duk ena jamaah bin gana sediam man kamate nusangkan pikir tebi bang neko kit tebi lai dalam kubur dendangan tuwe tebi kubulin sikut ubus bisa sikut pinepi kita dalam liang ubus tinambakan te ini tanda dalam bulan payaman tebi kok itu bista yatin pepi tebi pikiran tebi lai ini kita dalam kubur tebi gana lu anda tebi gana lu anak tenbi, gana lu elah tenbi mitatuatin kumpir di samian. Ubus layak kita nendangan. Dana pintar dalam kuat tinambakan, bisa noaja tu si dunia samian. Lu kau selahat tebi nendangan kau seluma, ngendi du behi burung bangkara sawe lu. Tinala kau kirahitan kau samian. Kirahitan kau. Miha manusia, miha pagkatawakan, miha usbawaris bangsa ingin. Sikabi pintarnya perkala. Siapa na perkala? Namas labi na bang niya perkala magbakuit tinalaw sa amin. Miha usban magkatabang sa amin. Tepi ko may kipong din sa agam Islam. Lai manusia yung dalam kubur dan dendangan. Ubus miyan dinahit. Ubus pikir-pikir tebi ko ituli asada. Da pikilum biya ko misralay. So kemon kita pikir tebi kikatuhan tebi sa amin. Lai dalam kubur kahalang manusia yung. Dendang-dendangan ubus makarahit ubus pagpa di alam tinahit petek kapiu sundaluhin ngalupukan kau atau merok kau ni oras dalam kubur manusia pek ubus ilepenan manusia pang mati petek kedua malaikat piu penetek ke Allah Subhanahu wa taala ini petek sundaluhin en kuntaranon ini piuhan niyaw kau kaysa piuhanin nga mulia kau keruwe minsan na kau malaikat duwele gana sa dieri piuhanin sinam nulyanin
Sine minulyanan bang manusia yene tepikil wa na kimetain tu sa dunya. Samian. Ubus tehinang de ganta yene ganta binuwan ang kitibuan ng pitilam kule. I manusia le minulya kita kanan samian. Pinang pang iya malaikatin duman men sana iya sumegwa ng mulya iya. Duman me kita lawiya suwa na wianiya tuma ihatinan ngakakaida ka wasuse sa ini sa kalanong kana problemano samian. Sumegwa. Bang manusia kue tulay manusia gati pikir de kemetain. Yene haji pinikir de kahablasanen. Yene haji pinikir ng karayanen. Yene haji pinikir ng ke profesoran ke ine samian ke ulamaan ke gana ite pikir samian. Paglasan haji pinapati hetinen pinay tek kapaja sami kemetain samian. Di tawag iya. Di dalam kubur usinam pang malaikat ni. Ine. Panampanganihin bininsana ku Allah Subhanahu wa taala. Dinak bininsana iya. Yene wa Allah Subhanahu wa taala si malaikat lay bag-asab sa manusia gati pikir de kemetain. Bang manusia mahap lahin magilalahin lahat dyan. Bang manusia mahap dindahin magdindirin lahat dyan. Bang manusia marehanin maghapla lahat dyan sa amihan. Bang manusia ay tinin may kemo na sa amihan. Gani at tepikil na tepikil. Namangkin na tepikil. Sa saat pain bang niya alusin waktu kimitiyan penang isnen. Pag sumusumod na sa amihan, nabalik na kwentang na ng gani tepikil kimitiyan. Nagkikatawa na, sumuhati ini sa piya pagdalam kuburin sa amihan. Ato pagdalam ini tinagawin sa amihan. Ito sumagitibi. Mikil may kebungtin sa agama Islam itu asal ka dapat lebihankan dimati mulai tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Us al-kayyisu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu min bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba hawa man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah Ta'ala al-amani. Sine pinne yene manusia maapakanen. Pinne bite Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sine manusia mahapin tu si manusia si kitibiku itu. Si kita manusia aku itu mahapin. Pinene ikitibina kan kitibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sine mahapin. Dumen mahapin mamrehani. Dumen mahapin mahapin lamay mahapin deh. Duk manggana sikit-sikit dan manggana ibnen. Duk yene melengki oposisyon dan duk ulama may kakay. Sumikuha. Yene sa hap na manusia pikilan. Yene pinne al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yene pinne yene sa hap na manusia. Sa Allah Subhanahu wa taala miyan yene bang yene pikil-pikil ni. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bang pikil-pikil ni, yene may kikihinang baran na lay, bang hap tu kay ina to bang ina kaya to sutsi ni kasamian, duk pikil-pikil ni, bang ina tehinang nen, bang kuengge may kihinang kahapan pe, sampay si kimitay ni samian, kuengge, sina manusia may kihinang kahapan ubus na mati, ina lay peta-peta dilang bulak samian, tulang na isinan sika ni, nus ene sa hap ni manusia bang tipikil wene sampai uspen ne kemetei ne masih pen ne dia kahapan tehilang ni samian. Yene manusia sa hap ni si Allah Subhanahu wa taala. Dumen pen ne may mahapin ne ulama le. May mahapin ne qura le may arehan le ga samian. Sumegwa yene ne manusia. Ene sa hap ne pikilan manusia. Tuju Allah Subhanahu wa taala bang ene magpikilan iye bang kuinggi pebisan iya sampai ubos na mati peta-peta baran sa amin bang kuinggi pa iya may kahinang kahapan sa amin ito sa lalong sa amin. Iyan, manusia mahapin. Sine, na yan manusia mikil bang kuinggi kahalanan bang iya mati. Ina kita kahanan bang iya mati dalam kubur, dok ina kahapan din sa amin, dok lebih-lebih ng kahapan nito si ina ilalong niya, bang ina bakas, tinambakas ng tampan nito. Ini sahabat manusia, mian si Allah Subhanahu wa taala. Demi manusia kebetulan syaratan mian ubus wal ajizu wal ittaba aks na nisab mian opposite nen. Yene manusia bang hajapin mikir sa tingin mikir kahapan pinne mabaya kung surga. Mabaya kung magkahapan mabaya kung sumiguwa mabaya iya tinang kasik surga Allah Subhanahu wa taala sa lawak akhirat. Mabaya iya magkahapan lapasik sa amang dalam kubur. Mabaya iya mian luhayan sa amihan. Sumiguwa, iya magsambahay.
Sumewa gay nuntut ilmu. Sumewa gay pakala si bisara may kaalaman sa amin. Sumewa gay pakala si bisara Quran, si bisara hadis, si bisara ini. Mikir-mikir sa amin din na batang magkiwaya sa amin. Nini in salat na at ne atau sinupang-dupang na manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kasi ya. Di ba sinupang-dupang si manusia bisa peten sumewa bang si kahalan din nini salat na at ne manusia. Si Allah Subhanahu wa taala pangadatan din bang siya sekarang game begini. Ubus in kemetain jika dapat asal lebayan tebi kemon bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam man si hadis Anas bin Malik ini bang mukmin manusia ko tebi salal lumian bang mukmin manusiain ya tidak niya asal pikir-pikir dengan tak temone bang ini magdalam kubur ya magdalam kubur manusia ay mukmin tidak magkahagat insyaallah subhanahu wa taala magkahagat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen magkahagat dumen nagtuhan si dunya dumen nagtuhan pag-iekkan artaan pag-ilangkaw na posisyon nen pag-miyan ustad na iya alim na iya doktor na iya atau ina na sana ang gay na doktoran nen sumaguwa bisan sa inga kahalan ni kasigpitan ng nagtuhan niya sa Allah at magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala duk magkahagat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia lay mu'min sa niyan ubus bang pinitek kan wa Allah subhanahu wa ta'ala si mu'min lay kemetain ini tinang ini bang pinitek kan in kemetain si mu'min lay tinang na ini in kemetain ini bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumen hetinen makalat iye dumen mekedilikaw iye bang mu'min petek ka si mu'min in kemetain bang petek ka na Allah subhanahu wa ta'ala si mu'min in kemetain mu'min pa dumen in kemetain hetinen ini makalat iye duk dumen mekelepas iye duk dumen mekesiasa iye sumaguwa pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu arahatun lil mu'min. Makin magkahapan mu'min suka mati. Bang samantara duel lumbinan bang enen bang sa mu'min asal magkebinsanaan. Magkebinsanaan manusiain bang samantara pel lumia bang enen mu'min tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa. Sumian makin ia start nagina magkahapan. Suwe petek Allah, suwe pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala sa inang kimete. Banggero mati ke selama-lama bang enen mu'min bangge mati ini duan bisra ko ini tiap bisra ini daw bisa ada sedikit lagi al mautu rahatul mu'min bang mu'min ben bisra ini makin humali mu'minin makin pikir-pikir makin mikirasakapan sa amin rah rahay na tirhab sa amin kana ako number 4 ta pinahab say ito makin start hapless lesa kapan lesa mu'minin bang suwede lai delemine kuna lehetin delem kuna sa mga sa suwede so bang sebantara apa tu si dalam dunya mekibansanaan din petek kas iya kasigpitan ke lumanin petek kas iya makatelew-telew si may bisan petek kasi sa amin masipin pagsambahayang nin masih pag ibadat dan masih kebon pero pada katos pag asal mu'min ni sumagwa masih palabe gaya magkahapan sa amin sumagwa tuwa dalam dunia dalam kiruhayan sa kita tabi dunia sa amin luwa nagdalan ini niya tabi sana sa amin pinde miyan balang na miyan dunyahin ini be pangabusuhan ini be bang kabus segitu hetin ini asal kebinsanaan be box demikian jail ke mas English jail heti jail salai kebinsanaan saya kenabus dana betu lu ne ke lubak kan saya hetin ke kaje pinagwa ale asal kita tantu hafal perasaan lema nampak betu bang lu ne ke betu sebenarnya kita kalau hilang dagay de ko me samen me pilisuhin samian ibrin sira duman hapla sanin na itu dunya tu sayen kahalan nen bang si mu'min
Asal dunyahin dumen ina suwe min sana mu'min dunya. Min sana ni kita bersamian, min sana ada mu'min. Gay magkalado. Gay asal kanya kahapan di samian. Sumegua. Makin mu'minin magkahapan lesa. Makin nakira sahagut, makin nakira sahab kinakan madalagkanakanin, makin may lumuhaya sa pikilanin. Bangla ini dalam kumul dan tangan kanya dalam bulak terambakan pada batur dia sama dukai kunin mu'minin. Makin ini may parasahan si etinen awe bang hantag bang suwa nilai dalam kunang na suwe. Makin ini makin perasaan. Bang mu'min pain bilis serahin si etinen mu'min tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Al mu'min rahatul mu'min al maut rahatul mu'min. Makin magkiloya. Sunagu abang samantara dugay pamatay. Ini bang enan mu'min sa amin asal nagkibinsanaan. Nagkibinsanaan, nagkasigpitan, miyan gahani akiluhayane, samantara paye tinin sa miyan nga pinapati Allah subhanahu wa ta'ala. Sunagu mu'minin, makin haplasanin, bang pinitik ka Allah subhanahu wa ta'ala si inkimetain, miyan lain tinin telasani. Telasani, yan ay kahapan kimetain sa miyan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, bagas tibisara ko din si Kam, miyan dembuwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagas tibisara ko si Manadilun natin manginig siya tibisara juga na problema ni balik ni sarap, niya atas telu perkala kinabayan mo ini. Buinin kinamunsian ng esadiyan bandi manusia, pinta lagi naman kita ko ito kinamunsian mo atas telu perkala ini. Kaysa, yan ay manusia ito, kinabayanin asal pinapancari miskin. Kisa. Nabukiti itu asal kabayan tinbi. Dah naman. Ni ane libais tebi. Ini memang hak aku itu ya. Me paibuan. Ni aku me ibuhan itu usamian. Na dembua dua sampai betul be. Si. Ni ane tinan kinakan tebi. Gipe mararahi bang. Buat saja, tentang mana bersedia tawa, nabu bos Thailand meruan, sampai penggiham, sampai tawanan ni ada kena tu sampai batang mia bersampai meruan sampai, tawanan manuk, tawanan sapi, sampai, alhamdulillah, segana mabaya miskin, si kedua, mian manusia tu kinabayanin basta aja peritakan sa kisi Allah subhanahu wa ta'ala. Murid. Nakitip ito. Bang duman hadja sa peritak ako tiya. Kita yang bertanda sa amin. Maglalas ba sa amin. So katarap. So bisa benar sa ako. Asal ko baya bang ano sa amin. So itu asal magjata ate. Kinabayanin asal ko'y bangye. Asal selama-lama sa kisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kinabuan. Kita bisa amin. Kanin. So dapat. Asal bang anu, asal dia kita nak anu, itu alhamdulillah terima TV semua bang pindah selama-lama sangat. Sesuai dengan buat tu saya sih karan. Si ketel lu, ini, kita bayar dan ini pindah kelas, kita bayar dan pindah apa yang kawan yang mati selundu. Nah kita, siapa? Sini gua tu membagi dia bisa apa bang si kumati gua ni, pindah salah. Pinikutan bil kan tahu dia sana. Kaisa miskin pinikutan. Si keru esaki. Si ketel lu kamate. Hurik mana malam pinikutan sana. Nus, jelas. Ini dia tidak ini iman sahabatin sahabat ni puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Usway. Pene kinabayaan pun pindah miskin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Siya pinisabuk sabab ni. Pagka banggay ko miskin kita do ko darajat ini. Walhasil, banggay miskin gay umabot si darajat ini sa amin. Bang manusia dayahan, gay umabot. Gay te do ini. Nang kada palamay billah yang banmian, suway bigina inapa suway ini. Usap bugana lemay sedih banggero amman akin miskin gay te do mian. Nang kada pinikupe ko ini. Pinne, uhibbul faqra tawaduan li rabbi. Pinikunin. Hadis sabab ni.
hangkan ku pinne babaya pinne megkimiskinan atau ina do ku pinne bangku aja pinne miskin Allah subhanahu wa ta'ala pegi supaya ku pinne kepeg meriawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil bang manusia dayahan sa amin manusia po sa miskin asal liu tekite tewi yu pagtikaragin yu paginuin sa amin etin bang dambuat usipin atau apinain sakit kunut ko pelimitan sa amin duk me ini pinain babay nut sa kauterisiko atau magalingan ko sa amin buaw na isa sa amin may area kaya kita miskin sa amin ini magtakabur al-kibru batalul haq hetinen ini niyan magbalengkewin asal ini yan dan get edo pag meriawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala in bangge manusia in wame amban ki miskin nan kan pinakurang mo sahabat Abu Darda samian okay murah-murah pa yan murah-murah pa sumegua si kedua pinakunan asal kira-kira kung pinatekan sakit ko Allah subhanahu wa ta'ala selama-lama ini bayiwan sakit sa amin gani sakit haji sakit basta importante basta sakit pinabianan sakit sa amin sakit nakita bisa nupit ano sa amin pinarada sa amin pinain na kulang bang panahon gusto stusa ini pulinik katawan di tinalo ito ko sa mati sa amin binuan bisa nukita magkuraruan na delivery piyo ben miyan binuhap doktor kita sa amin na bisa nyo sikite or inuhutan teto or itin inuman panadol at taway ano sa amin doktor etinen bun sikite si sakilay duk lebi-lebi din talo ko pa sikite mati sa amin uy kupin na mabaya saki pinda po sabatinin paggaine banggay ang bansaki gay tedo inapas ninin gini inapas wen niya inapas wen bang manusia insaki asal niya tedo ne tedo man ini bonus amban Allah subhanahu wa ta'ala ini bang manusia insaki lebeyan pengempunan dusene kemon wallahu subhanahu wa ta'ala wala sil banggay ke usaki ablasanon wallahu alam pagkakam to asal ke kaminin loro ako misiginan si tikitebe bang kama ablasanon kemon no pingko kami tinan tinan pun kai bisa sobe ko bisrate lai bang manusia insaki sampai tebone mate kesakina yan ini ilabe lebeyan pengimpunan Allah subhanahu wa ta'ala siye yene dusene sabab kisakina ni samia nangkan ine do dem buah sahabat tu samia dene do perkala ini bagi banggero saki dia etinan pengempunan Allah subhanahu wa ta'ala siye dusene samia so bang saki ni na ini magkayag ni sal anunan dusene sal sure 100% inanan atau inampun Allah subhanahu wa ta'ala sa amin si iye sababan nene testing na dusene siketel itu penikihunitin itu penikihunitin na san kabayaan kun penne mati kuku itu kabayaan mati pinipihanan kimiten bukiti bikemo na sa pinipihanan biya palaliya magkamitin pili pinihain kimiten no na sa amin niya inapaswene lai si kalimat ni metele banggero kamata ige tedo nini bisan pasaing ge niyan ine ke miskin na okay na pinimiskin ni wallahu subhanahu wa ta'ala tedo na in kipek meriawan sa amin bisan pasaing ge etin kesekine pinasaki ni sa amin agan teggalo pura pinasaki ni so hindi pinapatay mo Allah subhanahu wa ta'ala tedo na yene itinan gusto na inaran Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa niya dembuwa niya dembuwa batang tekitene pagkas yene inahin bakas nagpemeriawa na tujutuhanin do batang tekitene yene bakas yene pagke dusenen nga ne inaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sakinale ibang tekitene us gate eddo banggero atau gate kaswane banggero lebeyan antak ini serang buat dia ini lebeyan si kamate nangkan pinagupa ko ani kimetein way pe ko na kimetein gani lebeyan ne seddi
Banggay kupin na mati. Gay kupin ne tikiswa ko ne Tuhan ko bakas mangyari ko. Banggay mati manusia selama lama mati. Gay tikiswa na Allah Subhanahu wa taala. Banggay mati selama lama manusia gay tikiswa ne yene mian yene Tuhan na Rabbul Alamin buhay pinihapihanin. Hanggang kupin hubbul maut istiyakan li Rabbi etinen sa baik na titpin na payaman ko baik na titpin na magkisuwa ay napin na Tuhan ko Rabbul Alamin. Itu bisara dan buah atau kehalan ini dan buah sahabat niyan. Dan buah sahabat niyan ini hipusan dan kamati pinakupekunan pag-sabga niya lebayan pengaswa Allah Subhanahu wa taala banggiro lebeng kamati. Gani abisan pina samian nangkan asal kita bi pag-in gani lebayan sedih duben lebayan ten bihetin dan mole tu Allah Subhanahu wa taala megubus iskul megubus pangaji megubus maglengkewan ini maglengkewan ranggo tu magdayahan sa amin gay. Bisan pasaing ginang tibinin gani lebayan sedih ang banine kamati tu Allah Subhanahu wa taala. Kemon manusia. Pergi etinen emian kita bi kana leban te sedih na suway epikil te bi bangko inge bin oten bi etinen sewaktu kita bi pinapate wa Allah Subhanahu wa taala samian mian atau bang ini do nawaten bi bang ina me kahalanten bi lai si dalam kubur samian pergi kita bi diretso mole tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala mian ge palabi sa pamadalang kubur. Puas amban kamate pinagdalem kubur ubos mangkin etinan pis elaw kiamat pagles elaw kiamat mangkin menggipig dalam surga atau menggipig dalam neraka manusia. Sumegwa so palabi amban kamate pag-us amban kamate panagdalem bulak kinubol lus mangkin pidarwas balik siman taon na samian Allah Subhanahu wa taala ngaswa mangitawanihin ubos naman kin menggipig dalam surga menggipig dalam neraka sumegwa daw labihan dan amban kamate pun na samian. Ubus mian pinne sahabat mian istiyakan li Rabbi yuhibbul maut istiyakan li Rabbi agar ko pinne kabang ko mati supaya pinne tin tegite ko ne Tuhan ko Rabbul Alamin nusini we kabian ne Tuhan ne tinen mayaman pasti bisrati bidara balik-balik jawab ini bang ini tekesua Allah Subhanahu wa taala. Yene pegu Allah Subhanahu wa taala sikite bi si mu'min tabat insyaallah tabat selalu kiamat. Gania nikmat surga. Gania nikmat kahalan talaway wa mu'min lay. Kemo amban dalam yene kahapan mu'min lay dalam kubur pasamian. Ubus sampai dalam surga. Si waktu ye samian pekite siye Tuhan Rabbul Alamin ko ipiye bustanga mekeles sa kahapan rahmat amban Allah Subhanahu wa taala amban dalam kubur na lain na kahapan nen pag mu'min niye sampai binasa sa dalam surga lain na tahati wa ti bisamian ikami istori sa dalam surga na apresanen gaano niya ko lang kasip sumegwa samantara iye pekide siye Tuhan Rabbul Alamin ga pe bakastelesan kahapan yene ko kahapan melebele ko kahapan sa waktu pekide siye Allah Subhanahu wa taala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sumegwa gete eddo bang tus dunya ke munja sa Islam bisan peina sa inge peg magsubtebi ngeddo kahapan ngeddo hablesa gete eddo dugga ni atu kahapan dugga ni atu lessa ga ni hab selo dunya iselo kiamat selo akhirat pangaza peine pe mian ngatag wallahu Subhanahu wa taala si manusia dan buat dopain mukmin tu Allah Subhanahu wa taala. Semua nakuha di bisrahin illa akhiratin gate eddo ilengan gate eddo dukbaran semua suwi pinagsape barang muk nyawa amban lebihan kamate mangkin mole mangkin telesa illa akhiratin wa manusia samian. Pusan banian mian ubus tututin bi na murah-murahan niya pile mesupat na samian insyaallah masih kira kita pilih yang murah agar kita pilih pengaji
ni hatinan na subatan ti sa sumian na murah-murahan bang pain eri ko besar kun samian si kitiwi si aku ponen asal dati ki pat tiwi intimidaten bi ulan na kitiwi hable saten bi ulan na kitiwi magdapa-dapa si dunya ulan na kitiwi hab bentuk ten bi hab dende hab lela dayahan samian ame pain intimidaten bi amban kemon inaruk ina sa inarap ko itiwi atawa bisan tikutan tiwi asal harap kemiting pihak kemiting gitu samian pasambanin murah-murahan bang pain kitiwi sa pinaap do inampun Allah subhanahu wa ta'ala si kemon neneme kasaan tiwi ug demikian bang prisab kiti pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala silang kemu'min hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.